dikasusila reng ayo dia subageng rat ike kedatuan nirang nerepati sing jatuh nyaman ada untuk keluwehan wardia pura teh segera titian bengong titianan tenang gusti ini kamulihan jagat diri kiring wardia pura nenten wenten kejelan tu keide sang prabu kairingan tu gusti tabang wijama kesami pemekas ning margiang sane kabotri hita kerano ni pemuka ring pariangan sami becek yen wenten purone usak kewehin wantuan ring pawongan yuwati pekedek pekenyung napi malih ring pelemahan lingkungane lestari bersih inah lestari lanaman dan kedua anak puniki sane mahawinan kebersihan teh mulihang kantos paweh desang angawurat sane mewastel adi pura adi ngaraneng utama pura jagate sane mau utama kebersihane pemekas nasa punika nah doane mulo uladi wampo ngajak panjak mekejang dini sing nyen betek pasangan to yuwati mungkin ben mepaitungan ngandak parekan pengabeh nah itu mesti itu aku banyak besik ini banyak nah ini mesti pada melah tuh niki sampun cuma wis antuk titiang midap-dapin indik pasebane jaga iring duru sang gusti nggih gumendos tedon di desang kabapun mesti merasa gardito mesti nepukin kuat nah bekaen cain ini mekejang semuanya pada lubung bantai dos dah kali sampun ayat unikiannya kan medali desang nawakan di jangrengangan pelunguk cokor dewa presida di tiang pedek tangkil semeng kadi mangkin nagingin kadi wacanan pelunguk cokor dewa mejantan sampun wenten bawasan kuat mangkin sampun di tiang wenten ring ajang kesarengin nantukipun para kanduwe inggih durusan bawasan Nugrati diaratu diadu sekadi atur pengaben duweni sampun maka sami napak rengajang durusang mawacana biagung durusang sampun biagung wacana Mat ini nawakan ni tidongeng gelati ni paunukan yo ing urah parah pak dong sing modaya gelah kapinen yo ngelah paminah buku keto apa pikuleh ini presiden yo mampi cunangan yo ipanyap aku tuh banyak cuma kemasin sangkan laksanaan yo enten keneng wilangin sampun win besikne paman ya namun tuh tegas pos gelah mana yo metilang uleng dipuri dini di wardia pura tadi nuyo kelincang ken sujatin nih idap yoni tuah teh yang ngelarang mulu ane mata najuke nyaluk gaman pengliakan
mula sing dadi keluhurin aku kuwi lasah. Nah, nih paman. Ing sir masih sanang yatnaing dauhin para banyak manene yakna ngapa paupun. Inggih lugra ditiang punika wenten tel wecanan pelungguh Cokori Dewa. Diastu nenten titiang sampun riyenan nauhen banyak-banyak duwene nyikiang dewek titiang makesami Ratu Tuaku. Mangdo sampun nabi jantuk mangdo nenten mersidayangipun malih mriki Ki Arya Barak jago usak asik uri duwene. Sing buin gelah sang saya kapin pemindah kiai banyak buat pangubaktin dia marep ke. Nah nih buin besik lantas paman. Nih paunukane cening gusten pamane saren kangen. Subuh madan jani dini ideh gelah anggon gelah tiana. Mirip aduk ke para banyak ngopot buat laksanaan gelah. Yenal yang patut nih sing je paman aku mawanan. Subuh amone yusan gelas subuh mata licir tan side masih ada peswecan ide sang yang pramukawi ngentikang pertisen tanah. Nah tuh teh mawanan sing je gelah mapiorah sing noken paro banyak ide hijining mon ken ada mirip banyak mekaungan itu pemekatai setato ada di jambu. Sugro Ratu Sang Prabu boyo purun panyakit ngopet ring parindikan kewicaksanan Cokro Dewa napi tiduanang titiang matura sapunika waluyane Cokro Dewa ngicalang kajrehan manahipun nyamubrayan titiang ring ajaba santukan sampun ajrih manahipun sangkaneng nenten wenten mijilang putra Rabin Makasami pacang keicalan gedung pun dumadak sangkaneng kedarma putra ide ledang raris ide botare yang gurun Cokro Dewa mahyang ring sinalih tunggal rabi duwe kingin mopot dumadak sangkaneng ide pinaku penuntun kelasa nabi jaga segalangipun malih banyak-banyak duwe lah. Santokan ipun nalar sampun ning titiang iring pemargaan Pelungguh Cokori Dewa nunas ijo mriki mangda ngemedalang pergi sakano nalar nenten lah. Nah ini sangat petempang gelah sing manipuan pangsing mekutang bumi ini apa puarane banyak tanpa Prabu dan dina kadi pauko dan iyo awak dogen sing misi tenas sing ketutup saywati nada tanpa balep rugi kang jagat tenas jadi pemekan yen ketu kayun beli ini pengide kan beli kapan nanti ken-ken je panadi rumah sak banadi ngelekadan pangketo kayun nadi ne marep kapan icene nurah ledo Nunas lugra titiang Ratu Diagung isampun wenten runtuh pawacanan beliau sapunika ring dewek titiang kalintang gargito pisan manah titiang ini sampun api menantuk titiang malih pancang matur riantokan sampun pemutus pawacanan Pelungguh beli titiang pancang sairing sanang semedia malih ring dewek titiang Diagung adi lantas napa nadi angon rapi paling cerike mengken-ken kekayun menadi nang tegarang adu arep mau ke Dewa masih pang nama buat pemindah kali ini Nunas lugra titiang Ratu Diagung ya diasti ngen titiang memadu sarang imo agung yang derah ring manah titiang patah sarang kayun ide ya neng ide sampun ngiringan titiang napi ngen malih titiang wantah ngiringan kaler Diagung Dewa Ratu paras sarpen naya puniki wantah apiang titiang pinako banyak Cokro Dewa iriki ring Dewa pura mana kingin gilek seguluk ring puri Ratu Sang Prabu Aduh, gini
sapunika yukti swarga sekala yang kemana handok titiang aduh. Ini kebecikan kula ngocokori dewo. Man yen merpat lantas yen sing lah pianak, yen merpat cecai apa kuarane nyeneng. Sene lantas tulane kabeh banyak milu mekalu kan dijago sing keto. Yen pepeneng nang kedek pekenyung sing ne mulo ulah yang sejeron hidup ajak mekejang ruruhne sing keto. Nah, yen suba monto paman. Karite kayu belahnya nampene nado tamane ada ne baru banyak buat pangu bakti ne. Ragatan malu amun. Bener nya tangkil kepulinya. Inggih, yen sampun puput ini durusan Jadi bakal dia. Ini terus menarik ke jika ngiringan dulu. Ingat dan pesannya panganikan itu dua agung lingsir kengkene bancainya nadauhang banyak kejang banyak besik ingkup oleh kengken depan bangsing dia nyidang dia marah pengen musak aset ini Sampun Gusti. Ini pekebage ring Banyaran rauhan ketepi siring kantun manggeh kerahina wengi. Nah nih besik nah banido nih itu dua agung murah negonya nang ke Dharma Putra dini sing yen len cai ane paling selesai nyen ngiring pemakan itu cai mesti ngatur ngajak kengken jepan nyen banyak Sampunang banyak malih iringang elingang pekaryane suang-suang gini Gusti harisan. Siapa ngelimpuk ikang serano? Moga-moga lumpuh. Nyen kelpapase. Yan Arya Barak nyen. Kalah Kang Jaya malu. Sakewala lemah Arya Barak kalah. Peteng tunden yo sido kalah. Ya namune aku dang serano subo kacakan. Nyatur buano bilang bucu purine subo misi serano. Nekat kejabo purine. Subo madan kakenaning pamor bubuk katekaning serano. Nyen jenyak-jak 7 musna yang dadi ban purine ne pang dadi je peguyangan sampi dadi tegalan ye pang itu ngange Arya Barak Tiang iya namun tuh tegas bos itu dua agung lingsir ngulah ya isiap kade itu nu masih kelicak-kelicak ya ini men apa ya dotang Gusti kalipun mewasta ayamipun punika sada Gusti yening sampun medewek sada nak tenjekeni nyenantu ko baos iwang baos patut jak ya memerut yen ping 3 timpo Gusti demprat Gusti meh ping 4 ipul pacang teko kelayame
yen nuju wehen tedo nak tedan itu namahipun timpal saja pesan gitu buka haus. Ayana jek enten kadiliak bener ayame ieu dados angen ben suci. Taluh neten dados angen dak sino taluh bebek. Isan! Malumar bungut cai ni. Diarap nyen cai mempedone. Ngeraosang cai siap. Tunggu yo siap dadi yo nuselak ngenyakang batis yo ne diwardia pura. Rumah so nyen yo ngelah taluh dini ane batut aseno. Nang wake metakon. Yen cai nyinanggo kang iban cai ne prakango. Makelo supo cai tatat wake. Mirip penulian sing ngelah wilaso lan sekayone to. Sangkal sing taen ngetekuk sing ado mirip wilasan cai ne ane pariangon cai dini. Ingat, babaturan jabo purine ne ane malu. Mesangkar melah purine jajar keagungan itu nerepati. Iya rio barak ane makado. Nah, Li. Do nyen ging serang ono talonang nah. Tiang sebelum merasa tiang ane kenen itu. Saja tiang dini memarakan sing lah taluh awanan tiang sing ngetekok buka beli. Tiang nak ingat melah dini temoke kuri agong melah tuah mulo sangka nang beli ane tadi pemucuk sake walo sing nyendi dian beli mekejang panyak di para tando mandri ngopin pejalan beli ne. Tiang saja merasa bengong teken wibawan beli ne dini. Walo jeneng ngeloban beli ne bos keliwat irajah tamah mau mungkin dewek beli ne. Sing jeneng nyanang dan beli ento dogenan nu beli merasa keuangan ngalih beli penangkep nangkep tinggi itu dua agung sing jelento pengliakan dia siap Ken pengliakan kat-katang cai dosa kewalo angon cai serano suriak nundung wake sake walo wake sing nak coba resep. Lio nyenana kekene caro caine nyen Julian gerayang beten. Aduh lantas hitungane anak nacan. Belah yo tegak. Mulung sapken kulit, sapken nyamuk. Ingat sih. Mekulit abidang nyen ajak wake sesama neng paro ario nekat ke Gusten cai. Abidang yang masih kulit sesama ning paro ario sake walo melakang ben ngewawo jagat sangkal buka penuh amun-apunyan agung wilasone aduh sing nak ngrekonang masih nih kanggo caro cai nyen kicir tuh Gusti nawa kang kadi baos Gusti mesemeton sareng Dani Yari pinako pengabeh ide Sang Prabu enten Gusti tetujone wantah gumawe sukani Kang Ratna sapunika ya. Tados Gusti tios pemargine amanah si Kang Rat aku do sampun panyake padam ulian wisesan penistian Gustine. Nah, do ingat mirip tiang ngado-ado, mirip tiang ngawi-ngawi rasane. Nah, mau buktinya munyin tiang sing ada beli. Ora, Kengken. mumpung cai ngeraos buka keto. Apen kengkenang apen kutiang. Jak subah muntu kena cai ni penyet sini ken wake. Antos na. Rumah sat wake macan pulas tundun cai. Apa nyen kedadian kumin cai ni? Apa kedadian ukudang cai ni tu? Antos wake. Yang keto tiang nak misal dia pesan beli. Beli angon tiang nyamek lihan, yen beli mang pengancan buko keto, tiang angon beli nyamek cerikan, kengken ben tiang yang misalnya keto penyoh beli tiang lakan nuti. Melah nyen cai, sop jet aku ngedini di wardia pura.
Makati wake uli dini, makati. Suriaga, anu men sampah tiap-tiap men. Hut, kawan gelesang. Yang dani, ngeper-ngeperan. Sampun iki Gusti. Sampun midap-dap ide sangyang surya pacang sabering jagate nyaluk sani kaliyo iriki galah tani pacang wirang pakayun terakhir titiang pacang reh Kengken pawan nyeneng munyin bapone ingetang diastu lemah diastu petang sing nyen cida dilempas inge iring data bagi Hal, di bengong kayak gini. Ada apa nih? Hah? Wah, Cising ning ahorto, sing, orto apa? jangseng iya ada ngorto nen. Hah? Sing ning ahorto, Sing? umah jange puon, Hah? umahe puon. Won umahe? Ah, Jatuh pedalam jang menjadi jam pulas pal. do jang pedalam. Pas karuan umah cipun. Kesing bagi jam dalam. Jani jang bo membangun lantai 2 sar. Hah? Bo membangun lantai 2. Mau membangun mas? Lantai 2. Ah, Tuh, amatnya liangnya pulas lantai 2. sing sangat liang. Pas karuan lantai 2 tuh pulas tuh. Sebot jang. Ini kadang sebut. Somah jange milu puon. Hah? Somah milu puon. Somah pun. Ben pedalam jang cipal. Pedalam jang. Pas somah cini pun. Do jang pedalam. Kesing bagi pedalam. Jang bo nganten jani. Nganten. Man penyanyi wah kaca jegek ya. Penyanyi, Seksi men. Seksi. Tiga ding. Aduh, amat ya liang. Kena pulas ngajak somah seksi. Sing ya sangat liang. Itu kesing. Somah jangan demen ngalih mitro. Yen cang lah somah itu uliang cang somah cang. Dastu ke ye jegek. Lo manung bikas yang alih mitro. Uliang. Do liang, do liang. Uliang. Do. Kesing baju uliang. Jangan demen sing ngalih mitro. Ih, aloh becik. Tuh. Gaya apa coba kita ngalih mitro? Sing tadi. Sing nawang mitro. Tawang ngalih somah timpal mitro adane. Sing mitro tuh timpal artinya tuh. Mitra ya sadian utama laba. Oh gitu artinya itu. Kan ada jadi kayaknya tulis-tulisan tuh mitra usaha Oh tuh. gitu tuh. Mitro tuh timpal tuh. Timpal perlu ya gak ngalih Timpal pangliu. Iya saja. Timpalane raket aja dulu selesai sing tane Gusti Ngurah Putra. Nah, Kaden mau janji bakal luas memancing di none jani kayak kali jani sing mesin dane metangi. Kengken ya ada nih neng. Ada sama lu dah. Emang yang dane. Ih, sakit sampun. Sakit sampun metangi. Iya. Ih, ratu dang becik ke. Wau kemanahan anyang mereka ke pekoloman. Jag saup sangkol kada nu cerek lah neng. Egar manahin sampun metangi tuh. Kapan mau janji luas memancing? Nah yang gitu mau bukti buat pangobaktin pamane. Berat yang sing ada paman maka dadwa. Nah paman apel sat anggon biang. Paman gangsal waluyo anggon aji. Yang sing ada paman. Apa ya penaden yang Punika nenten sanang pikayunin Gusti Ngurah. Wantah pat-pat bebekel Sang Nyerwati ini punika. Suka, duga lare, pati. punika elingan. Iyan sing sajan kenah-kenah tiang ulah-ulah. Iyan sebat lacure bakat anggon kenah. Kayun, Mejak bungker sing payu kijel. yakti yit punika katane jakti kayun. Akengken kenucap di sarasamus cayon. Punapi jawenten. Ayu tewang manas tapun. Iya diapi candala yunitwi. Donyen mau kangen, donyen mau seselan. Biastu kenyen cacat nyen hidupe. Eceng, Berot, cungi. nah bongol gonong liu cacat itu.
Gusti dadi wak utama juga ya. Peh, nileka diraga dadi manusia nak lebihan utama. Paling keleka dadi satu. Dadi cicing. cicing. Nyak cicing berung lantas. Bah, makejang dia kan. Nah, mumpung roseng liang mecok nih len. Ini pian. Mau Pian api. Dari tumben yang ipi jak soleh sana. Nya pedol api. Ipi mak kebar tuh. Mau kebar nge? Au. Kakan menamung yang kebar nih. Ye orang cak mengulayang duramu. Mau duwe kampet. Si Makabar menambung. nah Mengulayang di dhuwur amone. masuk Oh, cijak resam sajan tuh. Jung, misi dengan bulan purnama. Ye bakat damplak bulane. Kenyang bulan damplak. Mulung ya. Di paben ane megelebuk bulan tuh. Amat soleh nih. boloh bulan. Mau kelanar dari papen duwe nih. Nah, odah ngerawasan bulannya kalian di PJN kon ya gulung. Dan Nih ban di paben aja kesau. bulan. Tekang saja. Atuh. Nggih, Kena he. Nggih. Sing edeng Pangkawan ken Taman Gansal, Taman Apel, melaip yang ketiwangan. Oh, dan Biah ingat, Bo. Ih, kalian saja nyangkol bulan. tapi Galang gulingnya bakat melekut. wata nyumpeno, wata sapunika Gusti Kurang. Tuh. Yang gitu ipiana kengkennya mirip Sito pada di apa paman. ya tuh? Kengken itu yang kita ngipi ke kita kengken ya artine. Becik beleng Kau ya. nyaru, banyak nguyuk. Buruk ya ket nase. Bang yang dediki di Bebanjaran iki tiang ngupas-ngupas arti impian niku. Kutak kadewenten buku impian jumeh niku. Nah yang gitu, kengken mirip artin ya. Iki becek pisan iki. Iya, upami niki Gusti dados kenten nggih, singura dados dagang. Dagang. Ket di pasar durung mebangjahan kentene tapi dane dagangane ampun mekarang nak numbas. Lanjut Dong akeh boleh. Oh, sing sinah Nggih. Yen luas memancing kadirasot durung pancing mau pulang niki. Be ampun ngantre niki. Oh. Ini liu boleh teh. Dumadak pang sajang gitu. Yen upami mungkin perlu Gusti tendos anom niki anom. Atruno. Nggih. Makin yen mekayon pacang ngeredah cewek kenten ke. Mau jek nengok dikuri nya ngantre bajang-bajang niku. Tinggal pilih saja. Dojo bangi kene wak lacurnya kon bakal ngeringsun. Dan artinya piane niki becik. Oh gitu. Luar biasa niki. Dumadak pang sajan cara cakra ning gilingan. Sing jebetian wan metana muyak nut mono tang pangkan megelibak beduran po. Oh iya nih selah kan dipale. Kene Sing medayo cang cicing ngar cang ipian itu. Lusan cang man pula saspiat sambil cang ipi neng gitu. modalnya nayo milu menang ngipi. Ada nak ngipi sambil ngorcau. Dan yakti di cang pula sawu jepos ngipi boleh. Nah menandas kita. Ipian cang cang dados dalang ngiyo. Agen Tadi dalang. Ipian itu. Sing saya melajang wayang cek kaplak dari dalam. Nggih. Keto ipian nih. Lampang wayangnya. Lampan wayange kinten Jaya Prano nganggur niku. Nganggur nggih. Amat soleh neneng. biasanya lampan wayang ya mah brado Ramayano cupak gerantang sana di kengkene gamuh calon arang ini Jaya Prano lampan Yang ngipi napi dados ipian cang ipi nang ki nah selama mimpi tidak dilarang tadi Kijo nganggur kemriko kebanyaran sekar sedumah luh nyoman layon sarine kemu yo nganggur Jaya Prano kan tepuk lantas panggih hango lu nyoman layon sari sedang nyampat nyampat seret kali apa nih jam sio lemah nih Gusti lemah-lemah nak nganggur jam sio nak truno tuh kengken yo man Mujianya nyala maso nyampat tadi yo biasanya sing semangan maro bangun di kengkene nyanyang sang sap suryo
minap kentan minap napi stane mau bersih-bersih pun lumun kentan. Jam sio tuh nyakan. Maksud nyakan lumun mau bersih-bersih hentas kentan. Oh, stonan membanten jotan tuh. Nggih. Gaknya seso. Nggih. Oh. Pak, panggil hanggo lo yang sering nyapat, jemak ke sampat itu kini Jaya Prano nang kitu. Jemak ke sampat itu. Jemak ke sampat itu. Oh, gitu. Oh, Pak, yang gitu marah luwung. Beli aja nyampat lo senak biasa Tegal budaya yang pidana nganggur ngopin ngelesung, ngopin metekap. Jadi nyampat yo. Seret. Bapak dia nganggur pidan ngop meneknya, keles celanane. Panas gitu. Padahal beli nak bukan lo nyen susu bang 5 lo. Kena bok bisa sipan nyen deng-deng ai me. Pelung kulit nyen. Ah sing gitu. Gitu tenan. Ya iki yen ci tuh. Kudu sing gitu nak. Keluop ci cang ipi tadi. Numak cang wop me atau suk semang cang. Ngipi wop nyamoy. Kai. Satuan Jaya Prano nak skenario nak gitu. Sing gitu sing ipian cangi. Jemak yo sampai tokin Jaya Prano. Lah tajak titik ini Leon Sari nang ciri. Yo cantik cek. Kinyal niwang kan Leon Sari nang ciri. Apa peleh nih? Itu niwang api. Ya cek membuat penting pun ngangar sampah. Memeh lah. Jaya Prano. Nengi. Wih, ngangar sampah terus tawangan. Den. Dugas tuh kene kok Jaya Prano. Tuh. Yen kene Jaya Prano long tali boleh ngai. Cang ipi. Buat landas gitu sing nulungin jelo petek. Meh Prano Leon Sari. Sakit kau. Latas itu sangano man. Ya. Beli dijauh sangano. Apa hubungan sangano majak Leon Sari? Cang ipi. Oh, nah. Oh, sangano man nuli di Grogak. Hai, Di Grogak. oh Grogak. Nak lungo hijau nah nang kena. Itu ya hijau singgah ke penyar sekar. Kapal ulung. Dapat ngoy Leon Sari nyepetek. Bat Jaya Prano ke sangano man. Kemudian ketuang lakar somahe. Nah, iya bakal ngayan bener kayak dadi titik. Nisa ini Jaya Prano. sing lah saut. Bandas gitu. Lantas itu sano mekat kemo melaliko Banyuwangi. Yai. Oh, ngelombang. Gelombang. Dan jang bo, dan jang. Lungi piaca do, kengken itu rezeki itu jatuh. Amat tuh. Wih, ngatak wayah nongklang. Itu piane tanah luo, kengken. Mungkin sedengnya. Kengken. Jaya Prano dan nganten sarang Leon Sari. Durung ngerasa layu sampai anak puniki. Sampun ipun kaudus oleh ida Sang Prabu. Nggih. Napi astane ke sang iki Leon Sari. Nggih. Sing kebiseke ya Jaya Prano. Nggih. Aja landas Jaya Prano kemoko Delok delok trimo. Begitu. Mati ya ken senggaling. Jaya Prano mati. Tuh mati Jaya Prano. Ih, tuh paman ngudiang tadi sebut nyedeh Jaya Prano sing nak lelampane gitu. Ngudiang tuh angon kena jane sing kene ngipi kengken kel penadine kengken pengrabdane. Sane ngipi dan urunganipun padam. Aduh. Iya, nak buang cang ipi. Buang cang ipi. Adi buang ngipi. Nak buang cang ipi kengken lah. Marah jelek ipiane perjane buwong ngipi. Terus nak arti anak separo. Tuh. Man, kengken. Puniki sesampune padamipun napi wastane Ki Jaya Prano mangkin ten Ki Leon Sari arsang ki Dedwagong dan ipunnya Singnya ipun sedia ring Jaya Prano. Ares ipun bunuh diri ipun. no ibu. Manahipun mangne kacunuk iri kering swarga loka. Iriki dan presiden mangne kacunuk iri kering swarga. Ngelarang Satya Pati Brata. Inggih. Nah, sing swargane ne luwung. Swarga becik niki. Aduh, ya kita sing luwung ngene iki. Nggih, luwung niki. Payu cang ipi. Apa ngipi buang tulus. Kok tunggal ngarti angki busan gitu. Nang tulis ya nunggah acale de Sang Hyang Surya tekah sampai wong kal mancing nih
Terus yang buat radio janilan luas, nyancokkan pak luasnya. Papan yang pak ini raso cek pelanya sangar sampai ini, yang dobe nu dini, yang ajong. Mana panjang mah? Keriang naik, sambil ngabonya nona deh. Balsam, balsam cengkeh. Balsam cengkeh ha, pangtan anu. Balsam me. Pangtan dingin. Mau ale panjang mah. Anda sana, Ada nih kok. Wenten api niki Gusti Ayu, dados gegeson pisan wenten api. Bi, Bidiang, kanti telah ngangsur angkian tiangnya ngalih bibi. Kanti belum pidet, kamu mai tiang ngalih bibi. Kaden tiang hijau, cek pragat di pewaragan dogen tongos bibine. Ini nak Riko di tiang aturang ayah. Nak wenten api puniki Gusti Ayu dados ngedang di tiang. Bi, Bidiang, kene, mirip bibi sing nawa. Dini di karang kepatian. Kade subuh-subuh dadane karyane. Tuh, yang dibusan man ke meraja, dadi mekejang nuwasrone, lah makacakan ditu di meraja nih. Kayun Gusti Ayu sane mangken, kenah tiange, pangseng menyi, lah kena ye hujan, jadi bibi jebak kali den tiang tulungan. Ya apa ketuka dalam bila? Oh, Riko pacang rumah, yang sapuniko dados taler, Prabowo tesane kanton makacakan di kering keluarga, dereng kelas untuk tiang nyucut wau, kayang kaniko pacang buat tiang ketuka deh, kan becek nge. Saja pesan ke bibi, pangsengin Prabowo deh ditu di pewaragan, kangin makao, pangseng tiang kanti dukong. Ngejani, ya ketuka deh abolang bila. Yang sapuniko kan mau pamit, ring tiang Gusti Ayu. Sedang baca kepisah yang tiap seberang. Dina subuh pedas pesan dengan meme besar. Kian tadi buka kaget abu kendo. Dan di tiang bengong manggihin Gusti Biang ri sampune mesanding sarang dane Gusti Ayu. Yenten panyake make sami sampun nuning. Luaning Biang wantah Biang dane Gusti Ayu meje kadane mesemeton Gusti Biang. Luaning Gusti Biang kanton nanom dane Gusti Ayu sampun nanom sami mangken. Ilo tidak bisa dok yang ngeraos lo. Tunggu dia nih parindukannya buka itu sangat tampesan lo. Lo subenawang. Adone tiang dini di kuna negara. Gue mantene jelek lawan yang melah. Nak mulai lo masih kau ucap ngelahan. Ini pantet Gusti Biang. Pemekasih sih. Uleng dunia nak meme supeng ngintip pengeros. Tuh gue mantene mulai sangat dari aleh meme. Sedina-dina cening sing sap tekening geginan keraman yang nak medewek lu mulai gitu buka pengraos memeni suku liwan japi tuwi kengken yang jegiag ini japi tuwi lemak yang lah kegisiangan manikuan sing pariwangne masih cening lakar ngayah kepisahku cening lakar mesoma itu lantas nih pangsi dahulian cening yang sing bisa megai kau cat yang jelek itu dipisahkan tuh nak beli pesan pemekasnya kenang meme pang sangat pang bisa gue mantene manikuan sing ada buin lenan kencening nih gelanting pang sing dari ucapan dipisahkan tuh sarapan pesan ini wen dan pawacanan biang asapuni kering sekian itu gue manti tanpa suun biang pemekasannya makin biang dua nih biang sampun sedang rauhin sekian tipian makin biang taler sampun uning karyanya dikiring kadang kepatian kan sampun ngusan biang mak subuh man hidup jenengnya kengken mana tiang makin dua nih wasranya dikiring pemerajan maka sampai kanton menyi yang jadi ketuka deh ngumah wasranya punika biangnya sarang titiang Gusti Biang sarang titiang punika prabot duwene sanering kuaragan nika pacang ring tuka ada dalar sucet titiang nendi mari mimi sing mapi salah kasih apan kumantene
itu mula buka pitutur memene dan sangat ideh mene. Kewala tegarang masih nih. Pinah-pinahnya Jepang sangat. Ini kadang tak suka gulang buka madani nih. Yang jani cening lakar kemu ketukade. Seng kena jen ban ada belabur agung. Pedaduanan lantas itu kade tekian dia lakar mau pelaluanan. Biang. Yen sampun sarang bibi mongkek ten sanang biang sumenio malih apisan manten mangkin ki manten biang ye. Jadi Gusti Biang sampun wenten titiang ngiringang jag sampunang sumenio malih ring pikayun. Bang Yang titiang ki manten. Nah ya ning buka keto. Ini bani sing masih lakar ngewalangin ke masing bang sing ngalang aja. Bukan sangat pemedak. Yang sapunika titiang medap-dapan biang ye. Medap-dap malu mau bini. Mungkin bulog itu ning ini sing sangat berasa. Subo mekelu ada anak ceneng ini. Negara. Sinah ceneng subo nawang kengkian laksana aja ceneng. Sanang yang berkelat. Apan manipuan sing ada gumantene tongos memang menjakan kuin ingetang pesan mewanti-wanti memang ide kapenang ceneng. Belang ngamuragan ceneng. Ini dia. Gusti Ayu, men busana duene saja bibi. Tadi ngesap saja tiang yang bakalnya mat wasnanya malu. Batas tiang bibi. Ini. Yang mau punya turun dia. Namun. Mau tahu? Gusti Biang, kantos ke gelung kuri Gusti Biang ngiring yang kasaran to titiang dane Gusti Ayu menawi teh kelintang sayang pisan nggih. Sayang nggih ring dane Gusti Ayu. Basa besik saja nani presiden tungguang tiang lo. Nika sampun ngawenang titiang iri semale sebat titiang Gusti Biang, sebat titiang Gusti Biang. Nanti malu lo. Tunggu tiang nyayang pianak tiang lo kan disebut nyakit hati nak kengken ya dene. Titiang nyaken sayang kenten kan memean titiang jumaha. Ika ampun ngawenang titiang sebat titiang. Tunggu lagi itu lo. Loh, Titiang sing nyenan ulian lo ne sing disen resnae ni rerama. Sing nyak tinut tekening raos rerama. Tuh ngawenang lo sing kesayangan jumaha. yen kemana antuk titiang ten yo Gusti Biang. Mun ulian kengken. Nak ulian meme titiang ten kantun ngelah. Sira nyayangan nggih. Titiang. Dah lo sepat. Japi tuwe lo sing ngelah meme. Ya namun tuh tresnan lo kay kapening tiang ini kuna negara. Nggih. Ada sing duwe lakar angon yang kaya. Napa mekas yang lakar nyayang apuran. Aduh Gusti Biang yen sapunika sumang titiang pisan Gusti Biang. Ya ada kenangin barang-barang ngempuk jangan-jangan. Nggih sampunang sumenyo. Neng, sapunati iki. Jadi mau kamu lautan ya. Ini Biang, pangtan digeles sabak yang lungsur mau pamit bianan Biangnya. Kami dhewe ning kelona. Ini Biang. Nggih, lurusan. Gusti Biang. Gede mantan. Male bos-bos kan kentan di pradene suwe di tiang irke ring tukade. Niken penyeruan utai parakan senetiosan. Mangnane abang di tiang ngajangan mereka ke tukade nggih. Pangilu abang yang nasi. Akehang kidek mangken di tiang ampun kerang, kan ampun nyak molah kidek mangken nggih. Napang kerang bomedar banyak pasok cara tiang. Nggih. Mudamu. Gusti Biang, malih kidek. Dane Gusti Lingsir kan kanton ngatur orang ayah mereka ke puri nggih. Panumayane nak jani undi jelas kadane rau. Kentan nggih. Wale pengideh tiange setone ngendani rau. Lo pang subat dekat ini cuma karang kepat tiang nggih. Nggih, di pradene ten di tiang tangkil. Dereng dane rau Gusti Biang yen matur bos-bos manganten semenio duaning di tiang sampun ngiringang dane Gusti Ayu. Nana lo sing sanang semenio. Namun ning ampun. Bibi yang subuh manyanan Biang. Yang cek perjani lega kena bibine. Yen tan dagingin kenten gede tan nyak makriu kan basang di tiang. Nak Biang Gusti Ayu talar senang ngiring mau babe nyulan. Tiang nang tegarang tole. Yen mone geden tebal pangsing ngalan hujan. Nang ngalan. Ye, jadi ados di tiang sa bau reng Biang Gusti Ayu. Napi meklenyet nas tiang jeung sakit mangken kang mau sudan memaman di kering tukade. Ne jani pangsing ngalan tengahi masih kan ngalan-ngalan bilang. Mang motan geles nak bek di kering tukade. Kan juari manyos riko. Liu nak ke
Radennya ditukar ada bakal ada ngintip. Nih, yang kan kalau di gelas hargina. Belum,